ربرن خزمتکاره شوانین جمعت خدا گرکی پشبون مسئله عیسی مسیح او ببن ربر و یانکو ربرن خا دیدن خباتی شوانی کو رول خزمتکاری توی مروفین دا بستانین. دبی کو برسکی ورن سروه کو برسکی روایان برشی و جوام هنی دکرن و پرنسابان دبیت جبوش مزگینیه جکورنه یان آخوانتنه ما یان ارو در آخرین مجره راستی او نه دینن راستی دمیکو ام فم دکن او گرینه ام دکارن سرناوه بدن و بشه حسو پولس یاجو بندوره را برگرینه که هنی زانب کودا ناوه چند روما دا هلواست سبلاندن دیمن برسیون چالابیه سربلندن کو پولس بحثاک دکه بو فم گرن حساین پولس امه بچن داویه بشه اوله ور ام تشتکی به راستی عجیب ببینن. پولس ده کورناتیه دو یک ده سویس سیدا ده بیجه. سوگر ازه بسنا خا بدم ازه به تشتین خا یان قلاس بسنا خا بدم. یا وطای وانا گوتنا پولس براستی اف خازه آن هواجد به بنجن خا بدن لأزه بقالاسين خا بسنا خا ددم اونا به هزا خا سویک خده و باو خداین من عیسی مسیحه یانکو هری پیروزه دزانن کو ازه دروین نکارم سودد لأشامي أواليه هورس أولي مالك نبي دوري بجاري شامي دكرن خاستيكو من بكرن چما پولس وان گوتنا دبيجي هف گوتنا راستيه او نه راستيه نه لجبو باورمنديه لكورناتيه وطايكه كره او كرن نه بركو دا شاراتينه رومايه دا تشتكي بناوه جارنا مروسله هبو کو خلاصته بو یکه ما لشکره وکی ام هلداکشن سر دیواره باجارکی دبن بدار وجان هرمان ده مرخصنتنه وی یان کو پولس دبیجه هف از هر دم از هلکشم سر داویرم باورمندی وان از دوار بجاره دخازم خارا هف دوجارا هنی و یک خلاصکاری ده بینج برکو از جی باجاری روم لشان کو از لوه ببینم و زلامه را ببینم دواتای برووجه و تشتی کوله جهان روماین مروون بقدر او همود لدنیایر من کو پولس بگوتنه هنی بچوک کو ازه دتم ام جبر کو ازه به دستکی ودنم خا سربلندم نبم لبله ازه به اشا و قلاسای خا و تشتکو از به اشایم و اربلندم بم به اشکرا پولس راستی کو به قلاسین خا سلبلند به ام لور دا جرناتزتن دو یک دو هفت هشته دا ببینن کو به سرناوه بسنه بولس بقى لن دو هفت اشتادا کو از دبیجم از نلگوری خوده دبیجم لوکی کو به بنگهلن به و گوه بسنا خارا دبیجم هاو به همو قجی دبیجه برسوا جبر کو هته تشتین از هموقا من جبر دشتن کو از بسر بلندم من تخاص سلگلگم و من جی برجن بروان ويو یان تشتن مروفن دکه کو اوجی من را رازی نکارن اني به قادر او همور جله من دنیاین اف برندوانجن و رومات به سلدارن بن دو حشتا جبر کو گلکی لگوری بدان بسنا خاددن
ez ê ji pesnaxa bidim. Pûlis şandiye li ser leşteyekê hengariyên derdorê kesan yan ku wî ceribandinê û tê derbas dibe. Didê lêberî vê yek pûlis şandiye dizê xwe ispat dike û bengehê rastî ku ew kî ye ew jî şandiye derawîn e. Enî lê kurnatêna kemetîrê û kutin ew xwedayê hemûyên tiştên wan e. Em didin lê kurantê 22 da dixwînin Ebranîn ya her gurin ez jî İsraîlên herî girîng e. Ez jî neçetim herî girîn yan İbrahîm ez jî 23 me ew xelamên Mesîhin. Ez jî dîtin re dibêjim ez çi derim em. Pûlis dibêje ezim niha ez wekî mirovekî pêşim dipeyivim û lê ez ê ji wan çêtir im. Zêde ketim giravên zêde girateke zadarin mezin zêde. Min ev tiştê hatî ser şandiyên derawîn enî lê kurantê pûlis berdewam dike. 5 carna min çêl qemacayên kemay kirin. 25 carna bi deriyan li min xastin. Ez carekî hatime heve kirin. Ebranîn herî girîng e. Ez jî İsraîleyên herî girîn e. Ez jî nedim herî girîn yan İbrahîm ez jî 23 me av xelayê min Mesîh enî ez jî dinim rêberên cîhat min. Pûlis dibêje ez em niha ez wekî mirovekî me beş dipeyivim lê ez ê ji wan çêtir em e. Zêde ketin giravên zêde giratîn zêdetir mezin zêde. Min vê tiştî dîtin sersî şandiyên derawiyên lê kurnetê da pûlis berdewamî dike. 24 da ji ciyanê da 5 da carna min cela qemalayên kirin. 25 da sê cara bi deriyala min xastin. Ez carekî hatim heve kirin. Pûlis gotin xade di kurinê da dew yek 25-26 da berdewam dike. Sê cara ez kiştim bûm. Sêv û roj min da kuraniyên û derbas kirin. 26 geleka carna rawaya xatariyên solî xatariyên dizûzin. Xatirên cins e. Xatirên ji netewî bi xatirên lê bajarê bi xatirên lê gucalu e. Xatirên da deriyê da xatirên beriyên derawî û vê hevûkê dawiyê li ser xatirên beyan bawar pûlis ji bawermendiyên Kurtis ra nastirin dibêjin ku hinî ji berî persiyê serdaziyê enî ku li bewê ne di xatirê da ne û baş pûlis gotinê xwe da lê kurnetê 27 da berdewam dike. Di kê da û kê da û da gelekî carna da rêdawestin da berçebûn û têbetin da pirî caran da rojan da û di serêman û dêzan da pûlis ji bo kirdibûkarin gotin xwe wehê dibêjin ez bi beqaliyê dipeyivim û ji vê yekê rehat nehewim û lê ez ê narin xwe vêbêjim ez fermê xwe jî wan ra dibêjim. Di duyê Kur'anê da min 28 di hatiyê qedandinê û lê ser bengehên axafetinên berî yan deriyê beriyê eşya wê yan da xizmetên tê. Ji xayîn wî herî roj li ser min diçivin. Lê nêheranê hemû deriyên û pûlis bi gotinê hemû civan ra dibêje. Hey derê kurnatê da ji da navê da yan cimak ez van tiştan dinivîsînim ji ber ku ez jî ber vê yekê ku hinî ji alayê şandiyê derwan hatiye xeriban bi xemgîniye.
دما کو ام و پیواژ کنترز دخوینن پیوا به تنین منین خا نگر لی گاوا کو هنی وی تچی جاروان دا بناخینن او به راستی جی و تاداری جبر کو یان پولس دبیجه اف قمنرز و من لسر بنگه دخازم من کو ازه ببینم خلایم مسیح و یان دارا دم کو جیرا قلاسی خا نشانه ببینم هف بتنه برفسی جیان جاندی رومین و یانکو او به سربلنده بون و جه روژان کو ازه روامه هاتی روژان کو ازه ممم لجبر کزکارنه هزکرنه من و خدیرا بس نادار خزمتی بو پولس به شوخا زیه برامت رومتن خدا برانن برافسینن و رومه وکید امان و هموقع دل بشینن و سربلند بون دبون ونی و هبوقلاش و قلاس یان تشکی و به قلاسین خا سربلند بو او راستی عیسی مسیح بو جبر کو عیسی مسیح خدایا گره نفیسکاره بن دسته و خداین خدان و پیوین خدان یان نفیسکار خدا نزانه کرن هاتین مرن و جیان کرن مرن فیلیپ 8:2 کس مکن و گوتن و یکا بقال و نزان و بقال یان اف گوتنه و مینک جی آلیه دنیا و ناینا فهم کرن لی پولس گوت از لبیا عیسی مسیح دمشم و از آمده مکوجی را خدمت بکم هف ما بری پرسکی جبو رفاکسی و پرسوکی فیدوکی شواق ربر شاندی نزانه پولس نشانا دده کو خاله هم بره رخنه دیروین و بیران دا بشه انجیل یان بشان دا ام پتروس و شاندی نزاکی داوی جیان خواه دمیکن برین مرن خواه دبینن کو دارو که دبیجن کو اول رومای به سربر هاتی خاشکرن و جبر کو هاو خواه نه هجا ایسا کرن کیه من مسیح ورن خاشکرن هاو ده یک بطرس 41 پیجدا دبیجه از بنک ل رهباسان کو دا ناوی ویدا نه رهسپان وان دوی کو وی پیمانی که پریگرین بو او دبیجه از به شخصین دان را شخصی که رهافه من وکی هفه شاندی جواین مسیح او هف بره رومت کوت خایات گرن دو شوانه بز خداین کود ناوی واندا یان جواتر نجی مبجر بجار نجی بو بجاروندای کی خرابه و لبله اواخی جاله کی سه نها جوکی یان کو لسر بروا کرن حکومه دکن لج بندا دستان را وکی نمایینا بگودن کی تن دوی شاوین و خدمتکاری دا خدمتداری لی بیا عیسی مسیح بون چما کی هاو منیا که چار و گاوه کو کسر شوان خوابدن هنی دیچه و رومت یانکو نبهر و بستان دیچه رومت دا وطای خلات کو خدای وی بده و خدمتکاری دلسوزی و به کمه و پولس یک خلامین دلسوزی بکود خلاتی بستانیه ورن ام به هفرا بنرخینن برناسبه کو دوی ام هوای دبینن بدن کو بن دبیجن برناسبه نزده دا ربرن خدمتکار شوانن جمعت خدا گرکن پشمام مثل عیسی مسیح و ببن ربر و یانکو ربرن خا ددن خباتی شوانه کو روله خدمتکاری دوی مروین دا بستان دا